Je li imaš neke predrasude prema ženama koje dođu i popiju pivo, onako, kao, je li ti to malo ono, grezo kao, je to više za muške ili? Ne smatram da je to grezo, mislim da je to sasvim ok da popiju. Jel cura mora biti ono striktno dama ili može biti ovako opuštena? Ma može biti malo i opuštena, zapali koji put. Pogotovo u krevetu. Pa u krevetu isto može biti opuštena. Jel na koncert idu samo muški ili idu i žene? Ovo kat. Ne, ovo je uvodna špica, majke. Ja mislim minuta. To ti je trave. Jel se bolje zabavljaju na koncertu muški ili ženske? Jel se bolje smiju muški ili ženski? Jel mogu muški i ženske komunicirati bez riječi? Ovo je najkraći teren na snavanje riječi. Je li muški iskorištavaju žene? Žene iskorištavaju muške. Šta misliš ovako općenito o ženama? Jesu li teške ili se može lako s njima komunicirati u klubovima i slično? Žene su dosta teške, treba s njima vrlo oprezno. Teško im je upada u klubovima, većinom su otresite i drske i nije lako svima. Pa žene neke su gledaju samo materijalno i samo ih zanima koje auto voziš i koju robu nosiš. To su žene površne i... Znači tako gol neš baš uvati danas ništa. Slabo.